Mayap at masaplalang aldo puke kayo ngan, kabalen, nananong ko pa, oras na ning kwentuhan king amanong siswan. King lagyo na po ning kanakong partner ay Jody Dizon Mercado. Ako po'y Nicolette Henson Dizon at ini ing nanupata. Kumusta ko man po niya ning aldo, kabalen? At ingka kong partner ay Jody, kumusta niya kaya? Matutugya pa kaya? Pero balo po as neng kasaya kanyan. King kaya nga bakasyon at magbalik niya po yan soon. At kabalen, nan po ang pagtuwantang ni Aldo. Kamong mamita kong kilayin. Ay kanyaman ang pong mapaling nasi. Kaya pong sablang mamanganan, tabayanan nyo. Kaya kung kabang susubo kayo, kaya katamong programa. At syempre, bayad na po balawo sa mipat kalamitan nga ni Aldo, ay di pa po yung katamong amano nga ni Aldo. Yung katamong mga amano nga ni Aldo, pirapal. Yung muli na pong sabyan kay English, hurry. At kung gabitan tayo po iniking pamikipagsalita, ko mamirapal, luko pa mo at magpainapay-nawa pakit. At yan po yung katamong nga manong yan ng Aldo, pirapal, yung katamong source, ojo no kami ni Batsu, nung at iyamot ding piling nga manong kapampangan ng Papaus Mubal, in Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. At yan po na, yung katamong nga manong kabalen, pirapal, o hurry. At ni payo tapin po ni pagtalamitam, ore ni papure nga mapila namang kapabalwan, ikakatamong lalawigan. Ngayon Aldo po na, October 12, kaya ni na po ning nanupata, alauna ning katpanapo niya po ini, metong yung webinar, dikil king Maintaining a COVID-Free Workplace at ini po via Smera e-Community Group. Malyari kayo pong bisita king Facebook page ng DTI Pampanga para kareng naliwa pa pong detalye. Kasi bayan nga ni pong Aldo yan, kaya rin yung Milbe, kaya ni kakatang programang nanupata, a webinar on maintaining a COVID-free workplace. Ngaliwa pa po nga kapapaluan, may ka-serya naman pong webinars ng Metro Clark ICT. Ini dikil king resilience, transformation, and sustainability as foundation of a strong organization. Kakitya po kayong screen. Ini po yung mumunang dealing episode ng Metro Clark ICT Council o MCICTC webinar series. Pakibaluan nung makanalo ya pong mekatikdong masibayo in Yokohama Tire Philippines Incorporated. Karasking economic activities ang po panong makanalo yung susuporta naman in Globe Telecom. Karamiya yung organisasyon at king mabilugaban sa kapamilya taning pamamilya digital transformation tools para king operational efficiency at business continuity. Ang tabayanan niya po yung convergence na rin duwag MCICTC Council members. Sini pong serya ngayon ni via Zoom ya po at maganap ya po kay October 16 alas 2 ning gatpanapon ng gane pong alas 4 ning gatpanapon. Doon bisa kayo pong parehistro, malyari kayo pumunta king DTI Facebook page. At pisasabihan pa mo rin pong webinar series, ini naman po ihanda program webinar series ya po inausda in pisasabihan po Kenny promoting MSME resilience for sustainable recovery towards better normal. Ini naman po maganap ya po October 13 hanggang October 29 mag-umpisaya pong alas 3 ng gatpanapon at mayari ya pong alas 4:30. Ini po nga mag-organisa kaya nga serye nga rin ng University of the Philippines Institute for Small Scale Industries. Kasi bahay po yan October 13 to 29
Malyari ko pumunta keng DTI Pampanga Facebook page bang makapagpa-register at akit pa po din niyayaliwang topics apisabyan kareng daratang aldo. Samantala, ala pong loob king syudad ng Angeles ngayon October 12 at king daratang October 30. Ini po special non-working holiday la po king Angeles City. Manibat ngayon po October 12, ang po paking October 30. Insangkan po kapag masusyan ning twin fiesta king mabilog a syudad. Ngayon pong Aldo ing fiestang Lanaval at kinaman pong October 30 ing fiestang apong Mamakalulu. Kasi bayo po special non-working holiday po king mabilog Angeles nganing Aldo at king daratang October 30. King aliwa pa pong kapabalwan kabalen, ini po ang scheduled power interruption ng NGCP. Maganap niya po king October 17, doning Sabado. At ini po, pati nga po niya po manibat alas 6 ng abak, ang gana pong alas 6 ng bengi. Pagsadyan niya po ini, uling scheduled power interruption naman po at deni po deng affected areas, king Guagua po himbalen ng Guagua, deng sablang barangay na po ning balen, apektado nining power interruption. Makanyan mo naman po king balen ding Santa Rita, all barangays po deng affected areas. At king balen naman po ning Sasmuan, ding sablang barangay mo naman po apektado, makanyan mo naman po king balen na ning Lubao. All barangays po affected kining power interruption. Yan naman po balen ning Porac ing barangay Salong po ing apektado. Yan naman po balen ning Bacolor, ganagana pong barangay Liban king barangay Kalibutbut at barangay Maliwal. Yan naman pong balen ning Florida Blanca, portions na po ning barangay Gutad at barangay Anon ding apektado. Kining scheduled power interruption na ning NGCP king October 17, Saturday po yan, manibat alas 6 ning abak hanggang alas 6 ning bengi. Insangkan po para king installation ning PCB bushing and corrective maintenance along Hermosa Guagua 69 kV line na ning NGCP. Kasi bayo kanya pong October 17 yan, Aldo ning Sabado. At kinaliwa pa pong kapabalwan naman, kabalen. Then kung kaya kayong paboritong programa, king CLTV, malyari yun na pong Ayal Ben, king YouTube. Nung ating kayo pong buring balikdan, karening programa nga kaya kayong antabayanan, kaya king CLTV 36. Malyari kayo pong mag-subscribe king YouTube channel tamo at CLTV 36 Official. Type yan mo po in CLTV 36 king search bar ng YouTube. At syempre, lumuwal niya po yan, kabalen. Kaya po kakalingan mo naman itang Kartamong Bayang Show as Stories on Wheels balang Sabado ya po yan, 8:30 p.m. At pag nakatamo na po kareng kabalenta mo, tsuya pa naman po ang lalawigan, lalam na ning MGCQ at syempre po kakalingwan ang pamanyulod face mask, ang pong face shield, gusto nga lulwal kayo po at syempre practice social and physical distancing po at panay pong manos gangat o mag-alcohol. At balaos pa mo rin po kabalen Dito pong nabisang pila pa pong marakalos itong malapit na yung election po Huling balaos pamurin in voters registration ng Commission on Elections o COMELEC. Alyari pong i-download yung registration forms kareng website na po ng COMELEC at pilapan niyo po ready bayo kayo pumunta kaya kayong municipal o city office ng COMELEC. At syempre karinye mo po pirma ning kaya kayong registration form arapan na ning kaya kayong election officers nung nuka rin kayo po residente. Magdala kayo muna po sarili yung ballpen at syempre himiral pa rin po
ding niyayaliwang health protocol ing kakatamong lalawigan. Ate kayo po mama ko, magbalik ya pa po ing nanupada, yani mo, King CLTV 36. Pampanga, at ng kanyaman kay
Albe kayo pa mo rin pong nano pata. Kaya ni kayong CLTV36 kaya katang pong bisita ngayon nga doy Ma'am Lynn Sugi in OIC na po ng Angeles City Tourism Office. At Ma'am Lynn, uling iningal doon na rin October 12 dideklara yung paneng holiday. Kanita po bayo ining pandemya, nano itang aktibidad na gagawan king aldo ngayon o itang the day before October 12, nano la rin tang pagmasusyan o gagawang aktibidad programa na ning syudad para ka rin Angeleños? Ay, opo. Bali, ita pong gagawan po talaga, misa po, atin pong misa, itang Sunday, atin mo rin procession po, tapos cultural night po from different schools po, or beginning Angeleños po. Bali, different public schools la po retang mag-perform. Kaya po. At ngayon po namang syempre nangyari po yung pandemic, uli na ning COVID-19 po naluwing making adjustments na po rin kaya kayong opisina, makanana naman po yung gawayo po para king pamagmasusi naman nining piyestang lanabal nining pandemic. Bali, ngayon po, suporta mo po kareng like karetang misa po, ating misang ginapan po ang HRP, at ating rin pong procession po, pero following po the health protocols po. Ini po na po mega na po Ma'am Lynn. Opo. Napunla po. Nano po ing pamikaliwa king milyaring piyestang lanabal niya uling din po di ka pandemic nanitang peka o major change kaya ning maging Hello po. piyesta. Ma'am Lynn? Hello? Ma'am Lynn, nano po itang considera yung major change kaya ning pawag masusiking piyestang lanabal pauli na nining pandemic arapan. Milala ko yung signal ko, sorry. Niya po ulit. Ma'am Lynn, okay na po? Milatala ko po. Pasensya na makain talaga yung internet. Ini po na major change po nga sabi yun. Kaya ning pamagpasusi na ning syudad ng Angeles king piyestang lanabal. Kaya nga may kalabasang banwa at ngayon pandemic. Nanitang peka may aliwa o atimbang may balawos tagana king tradisyon na pamagmasusi king piyestang lanabal? Apo. Bali, ing pamag-celebra po king piyestang lanabal ngini, aliwa malawot sa po pagkakaaliwa kareng akasanayan tamo pong every year po na pagsaselebra po. Though may atin pong misa at saka procession na may ganap, pero aliya po ganaganap po makapunta kitang makakaikitang procession dahil kailangan pong ang health protocols po dahil kitang mass gathering number. Kanita po Ma'am Lynn na niyang alapang pandemic, mga makanano po karakal ding magsitagon kang misang piyestang lanabal lang po papugit ang prosesyon. Ano po yung estimate bilang dareng taong makipag-ipon yan? Aming pagkabalo ko po hanggang king mga 3,000 po na kareng mag-procession po or tutuki kareng Angeleños po. Ano po? Ma'am Lynn? Ay, opo. Okay. At ngayon naman po, itang may ganap po na aktibidad, misa, po pa pong prosesyon. Mga pilan lang po rin may kapag-participate po kaya ni Ma'am Lynn. Opo, allowed mo po kasi ma'am is maximum po na 10 katao po. Apulo po, ma'am? Opo. Okay.
Bali, kumusta naman po yung making prosesyon? Ini po ba at inyang live streaming para kay natin boto? Siyempre po, yung patron. Hello. Opo, ma'am. Alide po in-announce na ning HRP yung in procession para po maiwasan itang dumagsa la po rin kaya katamo. Kabalen na bisan tuki mo naman po. Baka ano na naman po siguro mo naman po ng Angeles City Tourism Office na inipin po na yung makayaning gawa na ng Pisamban. Makanano yung po kumbaga natang kaya kayong precautionary measures bang kanitapin po ela magsitago no mi karakal Angeleños ding o Devoto ding muntaking Pisamban po. Atin pong makaantabi pong from disaster office tamo po para po mag-check po at mantabi po. At mamlikit ang kaya katamong kaya kapanayan na banwa-banwa titigan tera kang tingdalan nano po yung bagay nga ialili na ning City Tourism Office king pamagmasusi o celebration ini. As of now po, ala po talaga po ipalit pa mo po or para way po na mag-celebrate para kitang kapalit na itang TTK din po. Bali, mag-prepare ya po yung office or city government para po kitang maging project or new normal po. At nganipin po pandemya, uling mikarakal pin po sigurado din metigagal yung proyekto programa king City Tourism Office na po ning Angeles nanulak naman po din makalinya yung proyekto king kayong opisina para ka rin kaya katamong kabalen king Angeles. Ngani po, yung gagawan na po ng office, yung promote na po yung king gastro tourism po. Dahil nga king pandemic po, focus po kitang gastro-tourism tsaka may atin niya pong gagawan na mobile app na pag halimbawa pong bisa kang na makapalubla po ka rin datang DOT accredited establishments at nung bisa ka pong munta po or mag-book like karang hotels, pwede ka pong manikwang additional na discount. Ayusan di pa po ikang ketang app na po ay. Kota po king kabalik ni kaya katamong programa maglin ka rin tayo po sabihan ining gastro-tourism. Sigurado pong nakala interesadong makabalo nung nano pala rin limang detalye dikit kining proyekto yung City Tourism Office dikil king gastro-tourism amanuan ni Pune. At sabi yung pin po uling bakal po Balawos programa ning kaya kayong unit o office king Angeles City Tourism. Nano po yung mensahe po kareng sablang Devoto, maski mo naman po rin turista iba't ka rin mayayaliwang o siping balen o kaya malalaw pa pong lugar. Talagang naman ang tabi, karening fiesta king Ciudad de Angeles lalo na po itang tigtigan terakan. Ini po dahil ala pong sinuspendida po yung pamag-celebra po para maiwasan ng mass gathering po at saka king mas kaya na po itang health protocol po para na rin kareng Angeleños po. Mag-hoping po sana po maayos na banta po magbalik na po kayong dati. Okay, at syempre po kita pong bisabiyang gastro-tourism kayo po mama ko uling Imam Lin Sugi sabihan na po rin aliwa pang impormasyon dikil kaning gastro-tourism programa na ng Angeles City Tourism Office. Ini po yung dano pa ta king CLTV 36 kapalik kami.
Pampanga.
Albe kayo pamurin po nga nano pata, kay king CLTV 36 at tabi tayo pamurin po Ma'am Anlene Sugi in OIC na po yung Angeles City Tourism Office. Ma'am Anlene, nandun sabi yung focus na po nga ni kayong department in gastrotourism. Nano yung po yung gastrotourism at nani nga dapat asan na po rin kaya katamong kabalin king syudad. Bali, gastrotourism po kilala na tanaman po na rin Kapampangan, anyaman la pong magluto. Bali, ita pong kakayan na may atong kareta po, nano laretang pwedeng i-offer po na pamangan po like dish naman po or kakanin, makanta po exotic foods na pwedeng i-offer po kining kiyakatamo po. Bali, nano po yung plano pong gawan na po ng City Tourism Office, dikil kining buriyong i-focus gastrotourism. So, pantala pong mag-promote, ma'am, kareng kahit business establishment. So, pantala po rin business establishments na mag-promote po. Like itang gagawan, ating tamo pong gagawan ngayon na AVP para po i-promote itang gastrotourism. Pakit tayo po ka rin, nung no ka rin tamo po pwedeng munta nung bisa kang halimbawa mga kang sisig, bisa kang mga exotic foods or mga kakanin po kay Angeles City. At saka nung no ka rin po, pwede lang mangan po. Ma'am Lynn, balo ko kitang Plaza Angel, takal kalutong Kapampangan na pong delicacies din malyarig sa luwan. Karin, ngayon po na nung status ka rin at syempre manyaman po ka rin natang bibingkang ko natang puto bumbong. Ayo po, pagpapasko po. Ngayon po, ala po kung kaya ka rin ngayon. Kareta pong magtinda. Karang mga pwesto-pwesto na po, pwede pong makasali ka rin. At ngayon po uling makanyan manimilyari king mabilugayan. Ngayon king Pampanga po kasi king mabilugalalawigan. Maragulyang pisasabyan king Kapaskuan. At ing grand bila pong mag-celebrate Christmas din Kapampangan. At niyan po, kaya kayong palagi po, Ma'am Lynn, uling dakal po restrictions, makananda po kayang bagatakman in Pasko, o makananda pagselebran din Kapampangan in Kapaskuan. Yan yung banwa. Apo. Pwede naman pong makasali at makapangan po kita mismong establishment po, atin naman pong dine-in din. Atin mo pong kailangan na health protocol na tukyan po. Like itang maximum na 50% capacity na po itang business establishment nung mag-dine-in niya po. 50% capacity na po. Atin kayo pong mensahe po kareng Angelenyo, so kabalenta mo na nasa po sana nga siyempre antabayanan dami po panoban mga pangaragul at ang granding fiesta ing Angeles, ang ining metigagal, maulit na ning pandemya, nano po ing buriyo sabyan karela, ing malyari ng gawan, ngayon ala po makanya na karagul aktibidad ngayon ing syudad. Opo, bali, anyaran mi po ing kooperasyon ng bawat metong po na kung halimbawa pong lungwal kayo or mag-dine-in man po kitang kareng halimbawa restaurant na sunod ta po kareng protocol, health protocol po para rin po kaya katamongan po. Lalo na po ngayon medyo titas po ing kaya katamong kaya po. At nana naman po yung buriyo po sabyan kareng Angelenyos,
kareng gagawang aksyon na po ng Tourism Office ng Angeles City. Pagkanita po, balaos pa mo rin po in pamag-promote king syudad. Sorry, ma'am. Ano po yung muling sabihan naman po kareng Angeleños na ang giyang ating pandemya, balaos pa mo rin po yung pamag-promote tamo king syudad. Makanano po yung malyarid ang gawan ba nga pakit mo naman king karelang suporta o mga latin mo na mga kontribusyon king pamag-promote king Angeles City. Supportan tamo po in kaya katamong local, tangkilikan tamo pamo po in kaya tangkilikan tamo po in gawa kaya katamo Angeleños pamo po. Atin Yes, ma'am. Ma'am Lynn, go ahead po. yes, ma'am. Bali, palugke mo po itang kitang otop po, yung one-time-one product po na support na po yung local kaya po. Then local na gagawa ka business po. Okay, at syempre po ang yang bulita pa kong kisabihan ng aliwapang programa makalatag ng Angeles City Tourism Office para kareng kaya katamong kabaleng Angeleños. May isang na po oras kabalen at yung dati ngayon ni bulita pong pasalamatan king kayang oras Ma'am Annlyn Sugi, Officer in Charge of OIC na po ng Angeles City Tourism Office at syempre kabalen supportan tala po din kaya katapong local businesses at ini po uling ngayon pandemya akit tamo naman yung spirit na ning pamanyaw kareng miyayaliwang tao maski man itang man po apektado malaos pa rin po kaya katamong pamanyaw at syempre makikit kasalpantayanan king Ginu at syempre king Pirkeng Maria. Pasibayo po dakala salamat, Ma'am Annlyn Sugi, king kaya kayong oras at mimingat kayo po pa At shout out mo po kang Dr. Karen Del Rosario Henson. Happy birthday. At syempre, fiestang lanabal po ngayon Happy fiestang lanabal po karang ganang Angeleños. Makanyan mo naman po, fiesta mo naman po king Barangay Del Pilar ng City of San Fernando. Happy fiesta po kabalen. At dakal pong salamat king pamanantabe clubing neto nga oras kiniking kakatang programang Nanupata. Abayan kayo po bukas pasibayo alas 12 ning ugto hanggang pong alauna ning datpanapon. Ini po yung kayong paboritong kapampangan program king CLTV 36 ing Nanupata. Ako po yung Nicolette Henson Hizon. At God bless us all po at 74 days na mo bayo ing Pasko. Maya paldo po kaya kayo nga kabalik.